مگل جوری تری تنگ اگر پشتوانه که بیتم پارزگاه دوی که با پشتوانه تری پیگن گل کارده هبن با چکرنا شربت و مربی و گل تشتدی تری دو که گل که مشهوره و نوع جوری تری جمعیت اینان او جی کمالیا طایفی آلمانیه و تری راشا زرکه و سلیمانی راشا راشمی و گل جوری دی تری تنگ جورت هنگوینی بگفت که السروی میزه ما 4 جورت هنگوینی تینای ما هنگوینی صدریه اینای ما هنگوینی دشته اینای ما هنگوینی چیای اینای ما هنگوینی منطقه شنگاری اینای 4 جورت هنگوینی تین هر منطقه جی هنگوینی و گل یدی جوازه دیار ئەمڕۆ بود ساڵ ڕۆژدا مەزراندنی سنتەری چالاکی گەنجان ئێمەش بەشداریمان کرد لەم بۆنە پیرۆزدەدا ئەم بۆنەیە ساڵانە یادی دەکەینەوە وەکو سنتەری چالاکی گەنجانی ڕانیاش ئێمە هەستین بە چەندین چالاکی من وەکو مامۆستای شێوەکاری کۆمەڵێک بەرهەمی شێوەکاری کاری دەست و کۆمەڵێک جیداریاتی وەکو ئیشی سەردیوار کارمان لەسەر کرد فێرخوازەکانمان کە 12 فێرخواز بوون بەشداریان کرد لەو کارە ناوازانە. ئەمڕۆ لە ساڵیادی دامەزراندنی سنتەری گەنجان هەژدەمین ساڵیادی چالاکێکمان ڕێخست بوو کە بریتی بوو لە چالاکی ساز و گیتار و هەروەها چەند پارچە گۆرانیەکمان پێشکەش کرد من وەکو گۆرانی بەشداریم لەم چالاکێدا کردو. وەکو دیارە پانزدەی نه هەر ساڵ ڕۆژە جیهانیا پاکشکردنê têta bîrkirin têta saxkirin mako wekû gencên xwebexşên tora gencanên niştîman çapterê akê akên ku leqê akirê me bi fer zanî yekem çalakiya xwe fermî li ser vê roja jîngehê yan ku roja pakişkirinê sax bikeyne be. ایش وکی گنجه که الآکره من پیوست زانی که گنجن همی ولاتان که افریقا روش جهانی پاکش کردنیه که تعداد 150 ولات و گنجن وان ولاتان ده رابن به پاکش کردن ولاتیت خو منیش به پیوست زانی که از افریقا بردار بم تا که سیمایی که جوان بدم اشاره خو